dingai pacar kade denang beisi ada kafang pian beisi nomor HP nyaman bila rindu malam ini kita kisi jadi ujar Yuni dingai nang manya hote bila kai narindo tawa ai ujar bisi pinanya buhan pondok ada bebe isi HP cuman tuh istilah depan dirwayah ini bila hendak belaki jangan kalahin lagi karena buhan kami mencari bebinian lamun kawa buhan santri nang paham agama nyaman taat lawan lagi lalu lawan pian nah ulun mamat dehi masalah tuh senjata jangan diragu lagi karena ampun Yune dingai nang taman jengi dikira tiap malam pian puas tuh bang pasti baik nang berduduk pian nang lagi makan atau nang berdiri nang nasi tuh di tangan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan jadi nang lawan pian ini sabertaan atau adik-adik nang bebuhan ukti nang melambai tangan jadi nang lawan pian dingai sabertaan ulun nang pemula tadi mengucap salam kaina salam kami hari ini dijawab bakat karena menjawab salam suatu kewajiban. Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih lawan pian sabertaan nang mana tadi salam sudah menjawab bakat mudahan beretaan panjang umur sehat badan di mana bagana selalu dalam lindungan dunia wan akhirat beretaan salamatan
santri istilah tuh bang kata buan pian santriwati jadi nang lawan pian nang saruan di sini sakadar lawan pian kakak ma info akan nih rombongan kami banyak bener nang bujangan istilah bang kata belum lagi bebinian mana nih buhannya bilang jumlah saberetaan apabila pian handa beisi tuh bang lagi nang kaya buhan paham sian nang ada di sini dipilih aja pian jadi nang buhan kami masih banyak nang bujangan istilah bang kata belum nang bebinian lalu lawan pian sakadar memadahakan jua bebuhan kami dingai anak ni pondokan istilah bang kata jua nang sekolah pun pes kaya pian mulai paling hujung itu ngarannya dulu dingai dipandang pian dinya lalakian tapi kaya bebinian lalu diganya ini ngarannya Husni orangnya saling gegen dinya bang sekolah juga sudah tuh lulusan kalau nang diganya ini ngarannya aja nang ngarannya Mawardi renang bulu panjang nang awak tak putih jadi tahe lalat inya andak tuh didehi inya buan India dingai kami bewehi jadi lawan pian nang ada tuh berdiri nang ini bebuhan kami masih banyak bujang lagi istilah bang kata nang mana tadi hendak ikam minta nomor HP nang toyat berdiri nang tapat tunggul bendera inya nang besambunyi jadi ujar yuni hendak minta nomor HP inya dingai besintok toyat langsung besambunyi lalu lawan pian sakadar ulun kadehi pinanya buhan pondok yunai nang kade behepi berangai mama abah kaina duit ditali laluan pian nang ada berdiri adakah tutan niat sudah pian hendak beleki wabilanya ada nang ini buhan kami banyak nang mencari bini lalu lawan pian ulun memadahakan masalah tuh jujuran jangan dipikirkan karena buhan kami juga nang ada gawian istilah bang kata ada nang pangangguran lalu nang tak lupa sakadar memadahakan nang ini dingayuni nang inya bang aran rupanya bang bungas tapi sayang bebaungan laluan pian ulun nang mamadehi nang ini dingai ijay juga vokalis kami inya masih bujang nang ini dingai pacar kadede nang beisi adakah bang pian beisi nomor HP nyaman bila rindu malam ini kita kisi jadi ujar yuni dingai nang manya hote bila kaina rindu tawa ay ujar bisi pinanya buhan pondok ada bebe isi HP cuman tuh istilah depan dirwayah ini bila hendak belaki jangan kalahin lagi karena buhan kami mencari bebinian lamun kawa buhan santri nang paham agama nyaman taat lawan lagi lalu lawan pian nah ulun mamadehi masalah tuh senjata jangan diragu lagi karena ampun yone dingai nang taman jengi dikira tiap malam pian puas tuh bang pasti lalu pian dingai saberetaan acil ada mang hawai nang mau kai duit dingai nang ada sawiran acil kenal benar tuyat nang saikungan lalu lawan pian ulun memadahakan apabila pang pian hendak memberi sawiran buai kasini haja pian jangan suban-suban mun ulun bejalan ngalih manyu berang mana tuh bang motor bilang banyak nang laluan mana jua di sana banyak benar nang bujangan sayang benar ulun sudah nang bebinian amun kawan ulun beretaan nang bujangan lalu nih bang Aceh nang gendut
berjalan. Lalu terima kasih sebelumnya wantian. Lalu nang tak lupa kami nang mau ucapi terima kasih banyak ibu sudah memberi. Mudahan bang ibu sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Mudahan makin hari makin disayang laki. Lalu nang tak lupa kami doakan pasti mudahan laki pian ada sampai bebini. Lalu terima kasih ulun mau ucapkan mudahan buai pian hajat dikabulkan. Lalu nang tak lupa ulun nang tidak lupa pulang nang mamadahi lawan bapak ibu nang ada di sini. Lalu tak lupa sedikit memadahkan lawan nang di jalan ulun nang mewakili tuan rumah nang mau undang. Banyak minta maaf minta rela beretaan baik nang di depan seorangnya hibak beretaan. Mudahan buhan pian salamatan di jalan atau abang mimi nang bebit bang abang. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan nang mana tuh di jalan mudahan salamatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kami meminta maaf minta rela lawan pian karena hari ini terganggu perjalanan. Istilah bang kata kami bepangantinan antaknya di pinggir jalan. Lalu nang bermotor atau wabak kendaraan harap nang dimaklumi hari ini buhan pian. Lalu nang tak lupa kami menarasakan sebelum matiin lanjut sekali tepuk tangan. Lah tepuk kami nang melanjuti kepada bapak ibu pulang ada di sini lawan ading-ading nang mobil khususnya buhan pian topang santri. Mudahan ading-ading nang masih sekolah lagi mudahan buhan pian itu saberataan pian nang panjang umur berataan sehat badan. Mudahan sekolah berataan pendapatan. Mudahan bang pian jodoh lakas mendapatkan. Lalu nang tak lupa madihin dilanjuti lalu kami madihin betarus hari ini. Lalu nang berfokus di muka ada Pak Haji nang sidin lagi makan pinanya dua lagi bini. Bujur bangai Tuhan cuman masih romantis lagi. Lalu lawan Pak Haji kami doakan hari ini mudahan bang Pak Haji sehat setiap hari. Mudahan Pak Haji tambah nang dikuati sehingga bini pian betianan nang bulan ini. Terima kasih kepada bangai ibu nang memberi sawiran. Mudahan buai pian panjang umur sehat badan. Mudahan bang pian rezeki dilancarkan. Nah juga Pak Haji imbah nih bang doa langsung memberi sawiran. Cuman masih ada lagi tuh ya pisau nang di tangan. Lalu lawan Pak Haji atau juga acil nang memberi sawiran. Tak lupa hari ini ulun mendoakan mudahan berataan kita lancar rezeki di mana bang begena selalu dilindungi. Mudahan berataan kita kawan naik haji yang mana masih bujang mudahan lakas bebini. Amin ya Allah. Amin. Lakas bebini. Lalu tak lupa ulun menyapa pian lawan ading di Soberang. Adakah tunang bisa bun pian menyahotakan kaina sawiran begitu lawan pian. Istilah bang kata tempolo betemuan kakak mulai nakere tak jauh kebelangan. Istilah bang kata tempolo hari ini kita nang panjang umur pastinya saberataan sehingga di sini kita kawa betemuan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada tupang ibu nang
apabila mayu berang hati-hati bu nabian. Lihat tuh bang hulu kiri lawan kanan supaya hari ini berdaan selamatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu nang masih tak kumpulan. Sebelum kaina buhan pian nang bulikan, kita langsung berdoa satu mat sabarataan. Mudahan nih acara kita dilancarkan, mudahan nih acara diberi keberkahan. Memberi terima kasih banyak pian sudah menembahi. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki, pian nang panjang umur selalu nang sehat badan. Mudahan bang sidin selalu parajekian, apa usaha sidin diberi keberkahan, duniawan akhirat bertaat selamatan. Alas selamatan. Kasih lawan adik nang memberi, kikira nang umanya ulun suruh malihati. Lalu nang lawan adik kakak mendoakan, mudahan dingai pian selalu disehatakan. Mama abah pian begawi parajekian, mudahan sekolah pian nang pendapatan. Mudahan juga bang pian berbakti lawan kuitan, mudahan kaina sukses pian ke masa depan. Lama sedepan jadi mandihin kami mana rasakan. Acil nang di Suberang adakah mana beyakan, istilah mengkata tempuluh pertemuan. Jadi lawan acil sakadar berkegayaan. Lalu nang mandihin kami mana rasakan. Acil nang beindruk hirang pinasakat tuh BWN. Lalu lawan pian selamat bertemuan. Nang ada di sini pian nang sabdarataan. Lalu pian tak lupa ulun mau ucapkan, kami memandihin nang kedua kali sudah menampilakan. Lalu lawan ibu nang imbah makanan, nang sidin berduduk nang awak saling kenalan. Lalu lawan pian ulun nih bang pantun sedikit memberiakan, istilah tuh bang kata buai didengari pian. Nyaman-nyamannya nang itu makan di wadah, kakai bikinnya ulah buang ke lubang. Nyaman-nyamannya apabila dapat nang lama, lamun kita mahantak jamin kada bergerak, kada bergerak. Lalu tak lupa kami mana rusakan kepada bapak ibu pian nang sabarataan. Tadi sudah bantuan biasa nang itu ibu nang awak saling kenalan. Mudahan bang pian selalu disehatakan, pian makin hari tambah terus kenal pian, sehingga nang ka rumah pian kada muat lawang. Kada muat lalu tak lupa kepada kakak-kakak melambai lawan tangan. Jadi lawan pian selamat bertemuan, mudahan sabarataan kita disehatakan. Namana ada hajat mudahan dikabulkan. Lalu lawan kakak nang pian berempat nang melambai tangan. Ini ada kawan sekadar menakut-nakan, pian sudah beleki atau masih bujangan. Jadi ujar bujang yunai memadahakan, saumpama buhan santri mahadegi kalawasan. Baik nang di muka nang hendak belekian. Lalu lawan adik nang pian bujangan, mudahan buhan pian itu nang tuh pastinya judul lakas mendapatakan. Mudahan bang hajat pian dikabulakan. Lalu nang tak lupa kami mana rasakan, membawa bermandihin hari ini bang libur pian. Jadi lawan kakak nang bebeju hirang, nang karudung putih pada nang hari ini. Jadi gini yuni hendak minta
hati. Takut ujur pian kai nak nang memberi. Apabila bingai rindu kawa ai ujur bisi. Alhamisi jadi ni bang amang mengamira tapahake. Apabila mengamira biar mangai hati-hati. Sekali kamera 20.000 memberi. Sidinnya PJO pinanya buai duit kada bersama hari ini. Atau duit pian disimpan di bini. Lalu terima kasih ibu umpat memberi. Mudahan bola pian panjang umur bertahan. Mudahan rezeki pian dilancarkan. Nang apa ada hajat mudahan dikabulkan. Mudahan makin hari lagi pian tambah sayang. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan kami nang madihin ini nang kedua kali sudah memainkan. Lalu terima kasih banglah nang lawan pian sidin nang 10 buai manang bahiakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ni bang abang nang memberi sawiran. Jasad abang tison ini ujar ditunggu bangai pian undangan. Istilah bang kata undangan perkawinan. Kepada abang tison kami mendoakan mudahan hajat pian bangai dikabulkan. Dikabulkan. Jadi abang tison kami nang ni menunggu pian nang itu undangan. Nginanya abang tison parak bepangantinan. Bila hendak kawin kawai kami diundang. Istilah tu bang kata pabilanya bang kami kada denang halangan. Kaina bang kami kawa haja mengabulkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu pian sabarataan. Lalu nang berfokus lawan ibu di hadapan. Jua tu berdiri baju berwarna hirang. Jadi dilihat-lihat awak dua sing genaran. Lalu lawan ibu pian sabarataan. Pinanya ibu-ibu lemak mungkal samuhaan. Istilah bang kata bumbuhan tuh di sini binanya gencang-gencang makan. Makanya ulun lihat tuyat nang tadi makan bilang kada sing ampihan. Sampai wayah ini neh terima kasih ibu bebeju abung akon nang bejelan. Malah 5.000 asal manang behiakan. Terima kasih banyak bulah nang lawan pian. Mudahan bang pian sehat setiap hari. Mudahan bang ibu dilancarkan rezeki. Mudahan jiwa pian tambah disayang lagi. Sehingga lagi pian ada dapat bebini. Lalu matiin kami menarusakan. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan. Jadi lawan ibu nang tadi memberi pian nang duit sawiran. Baik kadera edit atau vario abang. Mudahan buhan pian salamatan di jalan. Mudahan bang kita kaina berjumpa pulang. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan kepada pian-pian ini sabarataan. Lalu nang matiin kami kedua kali sudah memainkan. Walaupun ni harinya tuyat nang parak hujan. Cuman tetap aja kami berpalohan. Sekalinya kipas angin kada disadiakan. Lalu madihin kami nang melanjuti. Jadi nang lawan pian nang ada di sini. Jadi nang lawan adik terima kasih banyak pian juga nang memberi. Mudahan dinglah pian sehat setiap hari. Mudahan mama abe dilancarkan rezeki. Lalu nang tak lupa kami menarusakan. Jadi nang lawan ibu nang menjaga nasi nang bebeju hirang. Nang dilihat-lihat
tuyat malamun sorangan. Jadi lawan ibu nang apa dipikirakan. Ulun nang sabuting sakadar memadahakan. Jangan piat malamun bulah nang saorangan. Kalau ulun mandihin timbul-timbul kasupan. Lah kasupan. Kami menarusakan jadi nang lawan pian di sini sampai retaan. Terima kasih banyak nang mana gini duit ada memberi sawiran. Mudahan beretaan rezeki dilancarkan segala usaha kita diberi keberkahan. Lalu lawan adik juga terima kasih pian nang sudah memberi. Mudahan dinglah pian sehat setiap hari. Mudahan dingai pian itu nang mama abe dilancarkan rezeki. Kalau mau minggu ini pian kawan nongkar gigi. Lalu kami terus melanjutkan lawan berhentian itu samberetaan. Nang ada di sini kakak nang di Sumberang tak lupa mendadah pian. Adakah duit baca ditambahi sawiran. Istilah bang kata tambolo betamuan. Lalu lawan kakak nang ada di Sumberang. Jakanya kasini kita nang bang kumpulan. Tambolo nang tak debat kita nang hari ini. Jadi lawan pian ulun hendak mana kone. Pian bukan nang bujang atau sudah belegi. Atau sudah belegi cuman kade tahan lagi. Karena tuh dilihat orangnya tak lincahi. Bila nang lagi kade hendak bisa-bisa man. Lamunnya bang duit diendak di palaminan. Jelas ulun kasih to manut tika jejeuhan. Maka 5.000 jaka harga 100-an. Lalu lawan pian ulun mau ucapakan. Istilah bang kata pabilanya bang pian ada sudah kan niat hendak manam teriakan. Bawa kasihnya ka ID eterakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan ibu nang gemoy selamat jalan wan pian. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan sebelum matiin lanjut sekali tepuk tangan. Lah tepuk lalu madihin kami nang melanjuti lawan amang manyu berang. Pinanya nih bang wadai lawan kami hendak memberi. Cuman menjulung wadai sudah parak tengah hari. Istilah tuh bang kata kada mulai bisokan tadi. Lalu nang lawan pian terima kasih banyak pian sudah maatari. Nah wadai bangetin sakutakan tuh kasini. Pinanya nih bang wadai gesan ulun karibedi. Jangan kesan buhetnya lainnya kami berbagi. Lalu nang lawan ibu hanyar nang ulun suah. Bila nang bemadihin nang ini dapat sawiran. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak lawan pian beretaan. Jadi tukang pian istilah nih bang kata satu mat bisa hutiakan. Ujar dengar kabar pian nang masih bujangan. Cuman dilihat-lihat kayak sudah belekian. Lalu lawan pian ulun nang mana kone. Pian ini bujang atau sudah belegi. Dikira kedangan sekalinya binuang. Dikira bujangan sekalinya belegian. Lalu tak lupa ulun nang mana kone. Jadi nang laki pian adalah juga di sini. Ada untungnya kan ada. Jadi lagi pian di mana si din begawe. Lalu tak lupa kai ulun mamadahi. Jadi nang lagi pian di mana ujar ulun begawe.
Lalu tak lupa kami meneruskan nangin itu bang kakak sudah berbarak besahutan. Cuman nih bang ibu siapa kalian? Dikira tadi bujang cuman kaning sing genalan. Jadi hendak bersatu satu mat nang berhenti 1, 2, 3 mati hendi akhiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabina wa Maulana Muhammad. Jadi pengantin satu mat nang kasini. Apabila malam ini jangan lagi asaan, karena buhendian sudah dihalalakan. Bila hendak mahantak jangan lagi sopan-sopan. Istilah bang kata lihat di holopian. Apabila nang mintoha sudah nang buringan. Jadi bang pengantin siap-siap holopian. Walaupun tuh di rumah malam ini bebuyangan, karena nang di rumah sudah paham beretaan. Wah, jadi kan ada bapak jadi beretaan. Lalu tak lupa ulun nang mau ucapkan kepada tuh pengantin nang lagi binian. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan kaina buhendian bertahan diaminakan. Bila ulun berdoa Allah diaminakan. Mudahan nih pengantin inya nang lagi binian. Jadi bang doa ulun memulai akan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan nih pengantin pian nang lagi binian. Pian panjang umur pada dua sehat badan. Mudahan pengantin itu nang tuh sehatnya di jalan ketaatan. Sehatnya pengantin dikuatkan iman. Mudahan pengantin segala hajat pian pengantin naik dikabulkan. Rohoi rahayu mudahan tuntung pandang. Mudahan tuh pengantin pian tuh menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita mendoakan mudahan pengantin nang laki dikuatakan. Istilah bang kata sehingga tunang bini kaina lakas betianan. Lalu bertaat kita mendoakan mudahan tuh pengantin yang nang laki binian. Duniawan akhirat tak akan terpisahkan. La terpisahkan. Jadi pengantin sudah kami doakan. Saumpama tuh pengantin hendak ke pelaminan, itu nang kada papa kami mempersilahkan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan. Jadi lawan ibu nang anak lalakian. Mudahan anak pian selalu disehatakan. Lalu mandihin kami nang melanjuti kepada bapak ibu bertaat nang di sini. Jadi lawan Pak Haji terima kasih banyak pian tadi sudah memberi. Bila masih ada awai ditambahi. Jadi lawan Pak Haji ulun nang Pak Haji sangat berbegayaan. Jadi jam 12 sudah nang ini lewat. Jamnya menunjuk akan kira mandihin kami hendak bertahan. Ulun nang tak lupa hari ini mau ucapakan nang wabil khususnya mewakili kakawanan. Istilah bang kata kami sabdarataan. Kami terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Lalu nang tak lupa kami minta doakan. Mudahan kami boleh jual kaina salamatan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan ulun nang mewakili kakawanan sarumbungan. Salah lawan hilap mohon dimaafkan. Lebih atau kurang di dalam pemandihinan ulun minta maaf, minta rela lawan pian. Atau kata-kata ulun ada maulah pian nang kada nyaman. Ulun minta maaf pastinya sabar taat. Karena pemandihin ulun behehepalan. Kada memakai buku, kada memakai catatan. Jadi nang behen salah minta maaf berataan. Kalau terima kasih nang wabil khususnya kepada ibu bapak atau tadi adik nang memberi sawiran.
keberkahan, mudahan sabar taat, rezeki dilancarkan, segala usaha diberi keberkahan, segala hajat kita mudahan dikabulkan. Lalu terakhir ulun mau ucapkan, apabila jerujuk mengini daun cimpambai, ada baik laki ini dada yang kain, apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari pengantin. Lalu terakhir ulun mau ucapkan, kalau bang ada kainan sumur di ladang, boleh kado kainan tapi manumpang mandi, mudahan bertahan kita berumur panjang, teman dilain waktu kawa pertemuan lagi. Lalu terakhir ulun mau ucapkan, wassalamualaikum minta rela bertahan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan, nang wabil khususnya kepada acil paman di sini berjualan, mudahan buhan pian itu nang tu usaha diberi keberkahan, pian laris manis pamanai nang dagangan, mudahan bertahan ini nang Tuhan pian rezeki dilancarkan, duniawan akhirat bertahan salam Natal. Lalu terakhir ulun mau ucapkan, wassalamualaikum minta rela bertahan ilahi. Kami bersabung langsung bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.